Kalinti Jam Welfare Development Association haka arpu Southrik unailur kalasdang ye kelumpung ye lekai football ya kabalatip kum ka 6 Sunfeast Cup arjar arpu haka ba uba Primson makdo ulalong kumukong san. Haka ni kesngi sedang ye kini ke Sunfeast ladon lang uba EK Dakar head coach Play for Right Football Academy uba Sumarlang Swear President Linti Jam Welfare Development Association urang ba shnong ka shnong Jyntru uba Mos Singkli lembat kiwei. Ya kini ke limpung ye lekai belatip kum ka 6 Sunfeast Cup la pelong lingba ka jingirap pisa ka ITC da ka company Sunfeast ya ka balapin bit penbiang da ka SPT Bangalore. Ka jingtmu jong ka Sunfeast ban penlong ye kini ke limpung ka long ban sei madan ye kisap ki pong ki hebret kintai bat chinrang ha ka jingile akai football bat kum joro ki kinhun ki balado kin yo ban mikmat ye ka jela kum ka Meghalaya master sha ka limpung ye lekai ka ban salong hanong ba goti. Ya kini kelumpung yele akai football kabelas zang hamadan yele akai football Jyntru en pelong ru hamadan yele akai football Maulen. Haka jingye kun kabala pelong haka sengi play hamadan Jyntru habenta jong kishinrang under 16 ka saw kwan. Kala pelim no ya ke PRF Football Academy dalai lashi haka under 13 boys ke PRF kala pelim ya ke saw kwan haka jingye shot tie breaker bad haka lumpung jong hikentai under 16 ke PRF kala pelim ya ka lom umpi dalai la not. Si ngamdon shibun gi kentien mo ban keren rei ladanga ruan hakabor dan ayusim shishu yafi ki kena samla ki under 30 or under 12 but ki under 16 ki ba tandai kapor wapin ya trei mo wapin ya lekai kamba kenang ba kata lawai jompi video kalawai ka pernai nama katam minta bagi syuat ikam gomen lagi ikam serta ingin namyo rei kawai galat yo kam yo jam tadi dak kaji lek kai jompi bisa select haki state level haki national level but haki international level ko video ya kaji motoi ka ba khaba shishu. In the name of all competitors, I promise that we shall take part in this Sunfeast Cup 2022. Meghalaya Masters, respecting and abiding by the rules which govern them, committing ourselves to a sport without doping and without drugs, in the true spirit of sportsmanship, for the glory of sport and the honor of our teams. Thank you.